Bayaphuma mama ogogo balulekile umfana Chamisa umfana abanye bathi ngapha idipe mina wathi iqinisa kupheleleyo wathi nakasifuni siyobavotela abantu laba khonokho kunjalo ubuhlungu emuntwini wesintwini angifuni ukulifihlela TCC angifuni ukulifihlela. You say you are bringing a change. I-change ngawufuna ukuyiletha lapha koBulawayo kanti urecognize abantu bakoBulawayo, indlebele, itonga, ivenda, umsuthu. Ungabuyi lapho uzosiqila ngibuye ngiyakubona ukhangela just wathi uthethwe ngisendlule sejutshamisa lele ngingaba sendlule sejutshamisa ngana ngimtshela ukuthi kabuye sizokhuluma ngakho iganile ngidinga imisebenzi chapa sivina wana ngayo sekungenile vele kuyaziwa bangenike emnyanyalazi wathi qinisa liphelele guys, you are not doing justice for the people of this region. Umthakazi bathebelele inkosi yangena ngokuhlela ayizange ihluphe umuntu yapika yakhisizwe yakumbanisa abantu lina libuya lapha ngokuzoseza thina ongothithisi benu ongabafana benu. Why can't you just respect us? One day you say we respect the people of uMaTshabalala. Libanga ngathina manje be kuyile ukubanga ngathi thina sange sisichaye asange silichaye lina lasichaye egadadi lamakhini ngingakhosi ukuthi lasichaye abathiwe egadadi lapha lasichaye thina sichaye asibuyele isikhotsha abathiwe azosithathela ilizwe kodwa lasichaye lasiqeda uMashona. Mina ngifihli ngabantwana bami ngabantwana besishoneni lasibuka kukhulu saphela tu manje kuyini elikhona lisakubanga futhi khathesi lina lasichaye thina sikhona la. We are not going anywhere. Ngiyalizwa likhuluma ukuthi ngayele ku-South Africa. Yiphi South Africa? Why should I go to South Africa? Permanent koBulawayo, permanent iMaTshabalala. Ngifuna uzangilanda engibulala lapha emzini wami ukuthi injale ilokhu isithi iqiniso ukuthi guys TCC whoever ngalifuna ukuthi into zihambe kuhle kube lesibusiso amadlozini nesishonini amadlozi ngakithi sindebeleni asihloniphane nini ngemhlobo asihloniphane bateke lapho lobhekile ulela umzikazi kaMashoba ukhangele ulela uLozikhe and she fought girls ngitshela amankazana she fought the last war umfazo ebanga umhlaba ukuthi umhlabathi wethu ungathathwa ngamakhiwo. Then why are you fighting us? Why thina sasincedisa lina phela izingangala elingabanikazi beyizwe elingaluzi kuthiwa isizwe singcono kunabanye nibuzile kwenye inasingana kanti lilali ngcono ngaphi kulabanye abantu itonga lifuni matonga asesipambuleni lapho sithi nakabachaya amashona asixotshe esipambuleni xotsha wonke umuntu ngizokuthiwa le bholo lesalele e-UK selingama-MP selinabo sekizathatha umhlaba wonke. Guys, it's not the way to live Mashona. Ayisiyo ndlela yokuphila nabantu lokho ngivele ngibuye kuzokhuluma khona ukuthi sicela kancane libelehlisa lihloniphe umhlobo lidebele litonga kuyini libelizama ukuhlonipha abanye abantu alihloniphi bakhwenyana ligamele bakhwenyana igame kakhulu sizalilobonisa okwesipilo okwesithathu ngoba kanti zwani ukuthi ngifuna ukuyibuza lapho makhosana mina ngilunga ngamakhosana sorry ngimulozikhe ngeqamisa inyawo andilunganga mina ngikhulume ngifuna indaba aMashona engazakathi angithi mina aMashona ngizikusa sesifambazeni indaba benga zakuphuma ngo20 amathithina namhlanje madlana ndebele sokunzima simadani namandebele bakabane that one day ngakangawubuza umbuzo lo kodwa thina ithomele sibe la sibamboteni babuyile sokafuna ukukhuluma ngathi iqiniso ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngiyakwazi phela njengamanje yazazi standard iqiniso ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngiyakwazi anti abanye bangobani bona bangongibindi abanye bangophumalo bona bangokuthafumane abanye bangobani bona Bathakayini ngekekani into alisoze lasehlula ngoba nathi sisidalwa sikaNkulunkulu siyisizwe. I'm resting my foot. No church, I'm not yet finished. This is my chance to do it. There, so she ukuthi siyaqala amakhosi uthola umdala chibaniwa ngasesenkosi ukuthi sidinga amakhosi nayo sobe sibadingekani bona lawana local government siyaqasa ama-councillor leduna zethu la ngakusehlula yazi kumane nje onapa besitshaba kumane nje iqiniso elihle ngicela ukulibuza lonke ukuthi yindaba angazabe ngibona aMashona ngu-10 or 5 bemile lathi ukuthi hayi thina sidaba uMaTshabalala sidaba Ndebele yindaba uyombuza uthi ukuthi angikhulumi lo mlanga kwamna kudala
Lokunaka ngiqedela lena. Yindaba sinaze sibona ngo10 bathi thina amanjebela sekuhluphe kakhulu yakhala sikhathi kuba ndawo sinamashore. Yumbuzo wami ndawo ekhaya ngutandi kuzo ukukhuluma. Khathi siqede uBulawayo yethu everywhere isikapa ukhemo everywhere sipothole isichala whatever abantwana sebenze benda umntwana ukade sobox. Uyabuza umntwana hayi ngakama wanjani njani nomntwana nomntwana so I spare guys show us please repent try and change your system angikhulumi ngokuthi ngikhuluma it's either your own ZANU-PF ngase ngibona kuhle lonke ngithi ukuthi iZANU-PF ukuthi iZANU-PF kumani iqiniso bathu indaba engakuthi ukuthi iZANU-PF ndizoqedisa isigcina plan bana iZANU-PF ngamyokuzana-PF ngoba ngiqiniso lonke iZANU-PF ngilamanga uthi kule triple C ngilamanga uthi kule MDC ngizanu lonke fingalalini ngani nokusuka ngabazali